Zahvaljujemo se Nikoli Marinkoviću, izvršnom uredniku izdavačke kuće Catena Mundi, i sada odmah predajemo reč našem istaknutom filozofu i političkom misliocu Milošu Kneževiću. Hvala na predstavljanju, lepim rečima. Dakle, kad je reč o Dejanu Miroviću, moram da kažem da je u njegovoj ličnosti, a običaj uvek kad se govori o knjigama, da pomenem i ličnost autora knjige, tako treba, da se radi reč o jednom srećnom sklopu i sticaju afiniteta za oblasti politike, ekonomije, prava, naročito međunarodnog prava, što se ogleda zapravo u njegovom dosadašnjem opusu, iako je on zapravo sad srednje mlađa generacija i budućnost je pred njim, on već ima zavidan broj naučnih tekstova, stručnih radova i nekoliko knjiga. Tako da je ova knjiga, koja nosi naslov posledice EU integracija, sa lepo i vešto dizajniranom napuklinom na ogledalu, zapravo u nekom kontinuitetu njegovog rada i promišljanja Evrope kao takve. Dakle, i pre toga on se bavio evropskim problemom, znači ne pojavom ili fenomenom, nego fenomenom kao problemom Evrope u nekoliko desetina tekstova koji su objavljivani u uglednim časopisima poput Srpske politikološke revije, Srpske političke misli, Nacionalnog interesa i nekih drugih. A ova knjiga je zapravo njegovo fokusiranje na jednu materiju koja je kod nas, sa retkim izuzecima, kako je Nikola pomenuo, na margini interesovanja analitičara evropskog problema. A to je ekonomija, tačnije rečeno geoekonomija, koja je ona shvaćena kao pandan geopolitici. U toj knjizi posledice EU integracija Dejan Mirović zapravo koristi jedan analitički, interpretativni model koji nije i suviše spekulativan, koji je zapravo zasnovan na činjenicama iz domena ekonomske statistike i proverenih izvora, pre svega Evropske unije, znači sajtova, think tankova i tako dalje, koji se bave praćenjem ekonomske problematike. Ali ono što je iznenađujuće jeste da on donosi zaključke koji su potpuno suprotni od vladajućeg mišljenja da je Evropa idilična ekonomska tvorevina, organizam koji nudi ekonomski spas, koji se zasniva na idealu rasta i razvoja, ekonomskog prosperiteta, jer se u njegovoj knjizi iz stranice u stranicu zapravo dokazuje nešto sasvim suprotno. Ako i jeste briselska oligarhija, plutokratija, kako god, institucionalni aranžman ili sklop u toj naddržavnoj tvorevini omogućio prosperitet nekome ili nečemu, onda to svakako nisu bili narodi sa evropske periferije, a kad kažem periferije, onda mislim na klasičnu distribuciju moći između severa i juga, to nisu bili mediteranski narodi, o čemu svedoči zapravo katastrofalna situacija u nekoliko zemalja mediteranskog bazena, na severu tog bazena, a na jugu Evrope, počevši od Portugalije preko Španije i naročito Grčke. A kada je reč o Balkanu, tu sad već dolazimo na jedno intimnije i neuralgično područje, u koje spada i južnoslovenski prostor i srpski prostor unutar južnoslovenskog prostora, i državne i državolike tvorevine srpskog naroda, tri su, Crna Gora, Republika Srpska i Srbija, koje su nastale posle Jugoslavije. Dakle, njegovi zaključci postaju naročito zanimljivi. I neka poglavlja u knjizi su zapravo posvećena situaciji u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Hrvatskoj, znači svim tim post-jugoslovenskim novonastalim državama koje su valjda po Rumsfeldovoj definiciji na onom
prostoru od Baltika na severu do Egeja na jugu, novoevropske države. Zapravo ovde u analizi posljedica EU integracija Dejan se ne bavi zemljama iz jezgra evropske moći, tačnije rečeno možda evrounijske moći, jer evropska moć je nešto drugo, a osvrnut ću se u drugom delu izlaganja na pojam Evrope. Dakle, ne bavi se Nemačkom, Francuskom, Italijom, Španijom i Velikom Britanijom, ne bavi se zemljama Kvinte, ne bavi se evroameričkom geopolitičkom i geoekonomskom simbiozom, takozvanim transatlantskim svetom ili onim što se naziva zapadom sa velike zemlje. Dakle, bavi se zemljama nove Evrope. To su u stvari postkomunističke zemlje koje su nastale posle samoraspuštanja Varšavskog ugovora i razbijanja i samoraspada SSSR-a, od Baltika do Egeja, to je nekih 10-ak država, a na južnoslovenskom prostoru je polovina tih novonastalih država, to je čak 6. Ono što u Mirovićevoj knjizi, koja može da bude kvalifikovana po mom sudu kao evrorealistična ili evrokritična, a Slobodan Antonić je daren mene i gospodina Mirovića u broju u evroskeptiki. I to je pomalo pogrešna formulacija i to ću objasniti zbog čega je pogrešna. Ovo je zapravo jedan realističan pristup. On ukazuje da su zemlje koje su posle kraha komunizma krenule bespućem tranzicije, neki kažu da je to uređeni put, saobraćajnica sa 6 traka i tako dalje, međutim ima mišljenja da je to ne samo bespuće, nego možda i ćorsokak, dakle da se u tim zemljama desilo nešto obrnuto od onoga što se očekivalo. U prvim trenucima evroforije, znači narkotičke zanesenosti krasotama Evropske unije, mislilo se da će prelazak iz komunizma u kapitalizam da donese benefite, razvoj i rast i da će da nastane ne cvetanje, nego, dopustite mi kažem, cvetačina u svim pogledima i u svim pravcima. Ništa, naravno, od tih vulgarnih ideoloških i propagandnih matrica autora poput, čuvenih autora poput Bžežinskog, Huntingtona, Kennedyja, Fukuyama i tako dalje, nije se desilo na razvaljenom istoku. Na tom istoku se desilo nešto sasvim suprotno. Drugi svet koji je pripadao komunističkom bloku, može se reći i slovenski svet, jer jedina istorijska sekvenca u poznatoj istoriji od 2000 godina Evrope kao starog kontinenta, jedina istorijska sekvenca u kojoj su svi Sloveni bili u jednoj asocijaciji političkoj, ekonomskoj i vojnoj, to je bila faza evropskog komunizma istočnog bloka. To je zanimljivo. Od 1945. do 1989. sve slovenske zemlje sa blagim izuzetkom Jugoslavije i njenog revizionizma, nespostavljanja i samoupravljanja, bile su u istočnom bloku, koji imao evroazijski karakter, i čak 3 neslovenska naroda, Mađari, Rumuni i jedna polovina Nemaca, znači istočna Nemačka. Dakle, taj svet za koji se u primjeni pomenuje Nikola neoliberalne paradigme ili obrazce, koji je nastao početkom 80-ih sa Thatcherkom i Reaganom, taj svet ne samo da se nije razvio, nego ekonomski unazađen. I upravo 10-ak poglavlja sa koliko tabela ima? Da, puno tabela ima unutra. Dejan ukazuje zapravo korišćenjem statističkih materijala zapadnog dela evropskog kontinenta, Evropske unije i njihovih prijatelja preko bare, da su zapravo sve te zemlje doživele ekonomsku degradaciju. Pazite, ne govorim sada o etičkoj, moralnoj, političkoj, geopolitičkoj degradaciji, nego govorim o ekonomskoj degradaciji, čemu je Mirović posvetio. Doduše, moram da kažem, Dejane, nisi jedini. Na tom fonu su, ali ne na tvoj način, pisali Jovan Dušanić,
Slobodan Komazec, Nebojša Katić i još neki, do duše retki ekonomisti izvan ove neoliberalne pline ili talasa koji ima modni i pomodni karaktera, koji sad već jenjava jer već se napušta na zapad. Vraćaju se ljudi kenzijanskoj ekonomiji, napuštaju Friedmanovu školu, čikaške momke, tako da. To je retko. Jer do sad smo imali uglavnom knjige, i moja knjiga koja se zove Evroskepticizam, pisana pre 10 godina, dok to još nije ušlo u optica, znači kao neka plerana lasta i neki pevac koji kukuriče u ponoć. Dakle, i ova knjiga, znači, je doprinos tom talasu kritike politike Brisela, koji ima zapravo jednu snažnu težnju da kompleksni civilizacijski, kulturni, politički i ekonomski pojam Evrope, koji je daleko kompleksniji od njenog zapadnog dela i briselske strukture te Evrope, svede zapravo na Evropsku uniju. I to je klasičan logički trik zamene pars pro toto, dela za celinu, da se jedan deo evropske tradicije, istorije, religije, kulture, civilizacije proglašava celovitim i jedinim, u našem žargonu medijskom bezalternativnim. Kao da ne postoji drugi deo Evrope koji je konstitutivni ne samo od pojave Vizantije, nego i pre nje, još od vremena poznog Rimskog carstva, a to je Evropski istok. Znači, u jednom dubljem smislu, zašto je Dejanova knjiga važna, koja ukazuje i dokazuje na ekonomsku degradaciju novoevropskih zemalja, odnosno ekskomunističkih zemalja, postkomunističkih zemalja, tranzicionih zemalja, kako god, nove Evrope. Zbog toga što ta dihotomija, znači ta dvodelna podela na evropski istok i zapad je nesavladiva. Znači, ona ne može da bude transcendirana, prevaziđena. Znači, uvek će postojati evropski zapad i evropski istok, pri čemu moramo da distinguiramo još, da razlikujemo još jednu okolnost. Da je evropski istok mnogo kompleksniji, snažniji i veći od evropskog zapada. Čak i ako se uzme granica Evrope do Urala, taj deo do Urala koje zapremaju slovenske zemlje do Crnog mora je veći od ostatka evropskog kopa. Nije mnogo ljudniji, ali je prostorno veći. A ako se uzme ekstenzija Evrope, koju Sloveni, slovenski činilac, znači produžetak ekstenzije, vrši u Aziju, onda je on otprilike 18 puta veći. I mnogo stotina puta resursno potentniji. To je ideja velike Evrope, to nije ideja evropskog zapada. Ideja evropskog zapada koja se očitava u praksi Evropske unije je zapravo ideja male Evrope. To je Evropa Karlovičko-Merovinskog carstva, Franačkih carstava, to je u globalnoj vizuri Evroazije zapravo patrljak. Evropa je manja od indijskog podkontinenta. Zato je potrebno shvatiti šta se zapravo krije u nesmotrenosti, nelogičnoj i psihološki, emotivnoj i euforičnoj priklanjanja Evropskoj uniji kao bezalternativnoj mogućnosti i tabanjanju takozvanim evropskim putem. Krije se još jedna zamka koja ima psihološki karakter. Prva Evropa, Evropa Protea, ne znam da li ovde bio neko koji je govorio o tim idejama, ali moramo da se podsjetimo zajedno. To nije, Evropa Protea nije na Iberijskom poluostrvu ili na Britanskim ostrvima. Ona nije ni u Francuskoj ni u Nemačkoj. Evropa Protea, to je Vinča, to je Podunavlje, to su prve evropske kulture. A ajde da uzmemo westernistički pojam, zapada. Prvi zapad u Evropi to je Stara Grčka. Ne Rim, nego Stara Grčka. Dakle, Balkan, gde se mi nalazimo, je, ako hoćete, fizički, fizikalno, prostor prvobitne Evrope.
psihički, znači ne fizički, nego psihološki, moramo shvatiti da mi nigde ne idemo, da nismo na nikakvom putu. Mi smo već Evropljani i nikad nismo bili nešto drugo do Evropljani. Znači, mi nismo došli iz afričkih pustara ili sa nekog dalekog istoka azijskog, mi smo od Vajkada ovde, bar 2 milenijuma, ako se uzme i za Karpatsko gorje takođe. Znači, taj pojam Evrope je intrisičan, učen izraz, ali to je pounutarnjen pojam, unutrašnji pojam. Znači, svako ko smatra da je Evropa negde tamo i da između nas ovde i onih tamo postoji neka razdaljina, pa mi moramo da prezimo tu razdaljinu, to je neizdrživo i glupo, primitivno. Znači, mi smo već Evropljani. Znači, nas niko ne treba da evropeizuje. Ne bi trebalo. E sad, zašto je to kao drugo značajno? Značajno je zbog toga što takozvano evropeizovanje na svim planovima, kulturnom, civilizacijskom, geopolitičkom, političkom, pa i ekonomskom, u stvari u sebi sadrži manipulaciju, koja je u stvari zasnovana na dominaciji, hegemoniji i zapravo izraz kolonijalnog duha. Sve te zemlje koje Dejan ovde lepo analizuje, on će vam o tome govoriti detaljnije na ekonomskom planu, sve su one zapravo se našle u podređenom položaju. I nijedna od njih nije uspela da prevlada onaj ekonomski nivo koje je imala u vremenu dok je bila u komunističkom bloku. Kad je reč o Jugoslaviji nekadašnje i svim zemljama, takozvanim post-jugoslovenskim državama na Balkanu, to je izuzetno ilustrativno i sugestivno i dramatično. Naš spoljašnji dug i unutrašnji dug, budžetski deficit, spoljno-trgovinski dug, sad to su ekonomski žargon, sve je to bilo daleko i višestruko manje u nekadašnjoj Jugoslaviji nego u fazi kada je došlo do raspada te složene južnoslovenske države. Znači, te države su zapravo unazađene i na njenim prostorima su napravljene državolike zavisne kreature koje imaju samo formalnu suverenost, a de facto nemaju ekonomsku suverenost, izgubile su ekonomsku suverenost i zapravo nalaze se u jednoj poziciji dodvoravanja, udvaranja i samoponižavanja prema tim centrima vojne, političke i ekonomske moći, korporacijskom kapitalu, naročito spekulativnom kapitalu. Sve te zemlje su zemlje dužnici i tu su dati precizni podaci, Dejan će vam reći koliko duguje prosperitetna Slovenija koje smo se divili, nekad sećate se, kako smo se divili razvijeni Slovencima, vidjet ćete koji su to katastrofalni pokazatelji. To je zapravo jedno vulgarno pokliznuće u dužničko ropstvo, a slično se desilo i sa Hrvatima. Dakle, meni se čini, a pokazatelji su iz 2013. da zapravo Srbija, ma kako zabezeknuto dočekala razbi raspad Jugoslavije i neuspešno izašla kao poslednja samostalna, rezidualna republika, nezavisna, posle razlaza Srbije i Crne Gore, koji pokušaju očajnički nekog bar dvojne neke konfederacije, dakle, da ona ipak srazmerno gledano u odnosu na ove zemlje manje zadužena. Tako, u odnosu na Hrvate, to su neki zaprepašćujući podaci, 70 i nešto milijardi, i tako dalje. Ili Makedonci koji su sad se nalaze pred raspadom vlastite države i tako dalje. Dakle, znači, za one koji vole da nadiđu nivo igranja u pesku u tih hipermarketima, medijskim, manipulativnim i prestanu da budu mališani, čiji se mozgovi sapunjaju svakodnevno, potrebno je da čitaju na pravi način podatke, kako je Dejan ovdje lepo podastro, i da razmišljaju nad realnošću, a ne da se podaju talasima virtuelnih nekih i imaginarnih prizora. I na kraju da kažem da
je svako onaj koji dolazi na ovakva predavanja sa nekim tim apotekarskim instinktom da dobije lek na neko pitanje koje je kao izdati recept, pa sad pita uvek neko iz auditorijuma, pa dobro, šta je rešenje? Jer to kao trijumf uma. Jer vi kao nešto pričate, ali šta je rešenje? Pa ima više rešenja. Pazite, mi se nalazimo bez bojazni da se pomenu likovi, a i to moram da kažem, pre neki dan sam išao Tašmajdanom, pravi malu digresiju, vratit ću se, nisam zaboravio početak rečenice, Nikola, retorički. Dakle, video sam jednog šilagera kako hrani golubove na Tašmajdanu. Pored njega neki Bezos izdaju šah. Pogleda malo bolje, a ono Borislav Jović. Sjećate se njega? Šta to znači? Moguće. To znači da je politika krhka stvar, promenljiva. Da svako ko se dočepa malo moći, a on je imao punu šaku moći, to je dosta dugo trajalo u Miloševićevom razdoblju, pre nego što je počeo da hrani golubove. Dakle, svi imaju iluziju da će večno vladati. Evo, to kažem uredniku, govorim apstraktno na nivou filozofije Makijavelija. Znači, iskustvo nas istorije uči da niko nije večno vladao. A u postautoritarnim režimima koji imaju provetravanje svake 2 do 4 godine, izbore i tako dalje, ciklusi su otprilike 4 godine. Pogledajte kako je to išlo od Titove smrti, klanovi Stambolića, pa Miloševića u razdoblju, pa Đinđić, pa Tadić, pa Koštunica, pa... Neću da konkretizujem, ne pominjam imena sadašnjeg vremena, ali šta je suština? Ja sam vam izložio, a Mirović o tome piše u knjizi, jedan model razumevanja istorije, prostora i vremena u kojoj se političari pojavljuju samo kao Karađos po pozorištu, kao senke, ili Platonovi pećini, kako god. Dakle, budu u jednom času misle da su apsolutno važni, poneki pomisle da su mesije, a onda mi, i vidite ih na Tašmajdanu kako hrane golubove. Dakle, potrebno je imati neku dimenziju u vidu analitičku, interpretativnu, koja nije vezana za partije i za lidere, nego za neku vrstu interesa koji ima narod, koji ima država, znači nacionalni državni interes. Zato je potreban konsenzus svih snaga koji su zainteresovani za sudbinu nacije i države, a onda taj konsenzus ne može da bude postignut ukoliko nije postignut nekakav kompromis. Ukoliko nema kompromisa, sad vidite ovo kod Draže Mihajlovića. Jer evo, prosto nam se čini da su naše zavade, mislim da Duško Kovačević, veliki naš komediograf, napisao jednu knjigu sjajnu o svim srpskim podelama, pa ih je nabrojao 100. Pa ste 100, znači. Znači, potrebno je imati nekakav, ajde da kažemo, tolerantan duh, dijaloški duh i sagledavati Evropu, Evropske unije, taj deo Evrope na zapadu, u njenim realnim konturama. I sad ću zaista da završim. Zašto? Zbog toga što je očigledno da smo imali jednu, mi ovde koji smo u auditorijumu malo stariji, a onda možda i poneko sredovečan, mlađi sigurno ne pamte dugo, imali smo priliku da se osvedočimo tamo negde od 88. 9. pa do 2000. jedan interesantan globalni interval apsolutne nadmoći jednog grozda moći, jedne megasile i njenih vojnih i političkih sledbenika. Znači, neki su to razdoblje nazvali amerikanokratija, vladavina Amerike, i to razdoblje, neću reći ništa senzacionalno, je završeno. Znači, još uvek Amerika ispoljava veliku moć, veliki
veliku snagu, još uvek ratuje na više mesta i drži pod okupacijom više zona od strateškog interesa, ali isto tako Amerika je najzaduženija zemlja na svetu, njen dug se meri, nemamo mi reči za te milione, tako, to su hiljade, nekde 20-30 hiljada milijardi dolara. Šta se dešava? Na istok, globalno istok, pacifički region, evrazijski region, u zemljama gde vladaju zakoni velikih brojeva, najmnogoljudnija zemlja na svetu, Kina i Indija, sa najvišim stopama rasta, a onda prostorno najveća slovenska zemlja, Ruska federacija, stvaraju se kontrapolovi moći, grozdovi moći koji obnavljaju pluralni svetski poredak. To je multipolarizam za koji su doktrinari i propagandisti zapadnog sveta tvrdili da ne može da se vrati na istorijsku scenu. Imate Fukuyaminu knjigu Kraj istorije ili Sukob civilizacije Huntingtona. Dakle, da ne govorimo o Bžežinskom, koji je govorio da je, recimo, u nekoj svojoj fazi 80-ih i 90-ih godina Kina pred slomom, a kad je počeo raspad Sovjetskog saveza, da se Sovjetski savez da se razloži na više sastojaka i da nikad neće moći da se povrati njegova globalna moć. Čak su govorili o Rusiji kao sili drugog reda, lokalnoj sili. Poveste to sad sa prizorima parade pre neki dan. Dakle, potpuna ideološka i propagandna zaslepljenost u odnosu na trendove koji su se zapravo počeli odvijati od 2000-te i sad smo u 15. godini toga, a Dejan u knjizi zapravo analizuje šta se desilo sa tim rusofobičnim, antisovjetskim režimima takozvane nove Evrope, Rumsfeldova definicija, ako se sjećate kao što to tipa Donald Rumsfeld, šta se desilo? Postali su periferija, i to fukarizovana, nerazvijena periferija za jezgra moći zapada. U zapadnoj Evropi, ovih zemalja kvinte, najjačih zemalja, i naravno, završavam, i Sjedinjenih Američkih Država. Šta mi da činimo tu? Da li da stavimo sada ruke na oči i kažemo ne, mi imamo bezalternativni put, drago, reforme, otvorite novine, bilo koje, kakve reforme, pa dolaze neki trećerazredni kancelarijski moljci iz Brisela, donose neke uslove, onda ovi paste copy po odborima, to prepisuju neke zakone, nešto, to je neka imitativna, neka dekadentna psihoza i to se smatra spasom. Dejan u knjizi, preporučujem i da je kupite, vidim da ima nekoliko ovde primjeraka po fabričkoj ceni, proizvodnoj, dakle, dokazuje kroz te tabele, a onda postarao se da na jednom mestu napravi tabelu našeg bezalternativnog puta, on je to učenije nazvao, je to bezalternativni put, kako smo mi zapravo od 2000-te, tako, u nekih 20-30 nekih sekvencij vremenskih gubili proklamovano, išli stazom nekom reformskom, a u stvari gubili ekonomski suverenitet i sve više tonuli u zaduženju. Dakle, na kraju pohvaljujem knjigu, verujem da će Dejan, znajući njegovu akribiju i praćenje literature i poziciju, on je profesor sad na univerzitetu, predaje međunarodno javno pravo, da će da nas obraduje i nekom novom knjigom koja će da poluči i ove političke, geopolitičke i civilizacijske aspekte našeg posebnuća, ali još nismo propali. Nećemo propasti. Hvala.